Hey, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chiyane leya ka gaza ta vuya man he. Of course I'm the Caroline Nghalas Records. This is Nomonde Rodger. Yeah, so siku ra namuntlha of course ra ti 15th October ni fike ni nghena ka account ya Nghalas Records. By the way, Nghalas Records record label ya Mr Post a ri ka yona previously. So ni fanele scroll ni fanele kuma ku hey yi suke kusuka man, hey yi suke kusuka hayi wona laha hi nga fika hi vona va fika va tsala va ku tiba local a ta humesi na music. Okay, even then va ku 20 October hi teka permit hi nyika wena nthangu va mi nyika EP. As you can see from there va fika va veka na bundzu leri nga la, as you can see ma yi vona musi mhaka leyi. So ku endleka yini la a hi tlheleni kahle la tiba local a ta humesi na music i khale ngopfu la ka Master hi swi khavhara swilo leswiwa and initially video mi nga mi hleketa a ni hi endli ni khale ni vutisa ku Nomonde Rodger i kwihi ku humelela yini yena, where is her project. From there mi fike hi vekela e video liya of course Nghalas Records a va holo va na supplication a ni fike ni mi kombisa ku within that video a va throw a shade at Nomonde ho kambe te yini u gega a va n'wi gegini Nomonde ka video leti a ni vekele link ka top comment mi ta fika mi swi kuma within there. However se swa manifest because loko va ku tiba local ta humesi na music wa vona Nomonde Rodger ku anga loko humeseni ka music i kwini Nomonde wa nga ri ku humeseni se va ku sweswi ku humesa va wena nthango they are new artists hi lavo barisa mi lero hi tivaneni ta mi kha mi ri tiva n'wi mi vona ku ti-music videos and stuff like that. So ku boha yena la and bundzu leri ri confirmaku. So bundzu leri ri confirma njhani guys? Bundzu ra confirma because Nomonde i munhu loyi a rhandzaka ngopfu mabundzu. Of course these days a nga va nga ri munhu wa xichalana mara loko Nomonde Rodger a tiveka ngopfu like ka Nghalas Records a ku ri munhu loyi a mbalambala mabundzu. As you can see na la a ku ri munhu loyi a mbalambala ngopfu mabundzu. Loko u cheka ti-pictures ta khale la I think ta kuma ti-pictures ta yena to tala ngopfu la a ha ri le ka Nghalas ku a mbalambala ngopfu mabundzu ma yi kuma yena mhaka leyi. Okay, laha a ha ri ka era ya Nghalas Records. As you can see hala mabundzu na kwalano hi hundza ya ka yin'wani na laha mabundzu lama as you can see mbale wona hi hundza yan'wani hi lama laha na laha mbale mabundzu na laha mbale wo na laha mbale wo na laha henhla la mbale wo. As you can see so that's why va vekele mabundzu lama i ku va swi tiva ku Nomonde Rodger ku ri munhu loyi a rhandzaka ngopfu mabundzu hi laha ni ri ka ri ka JCR FM a mbale mabundzu. As you can see ma tele like ku na ti-pictures to tala va ambale mabundzu la na laha hi laha man'wani a na General Mosca. As you can see here ma vona. So we need to remember ku Nghalas Records hi vona a va ri behind ku va Nomonde Rodger a va ri le henhla le hi vona va nga tlhela va n'wi chela na le ka TV. Loko se ni sungula ku tiva Nomonde Rodger hi loko a humesa risimu leriya ra vanghana va bomba hi ti-iPhone ku lo sala mina it was that time ko loko sungula ku n'wi tiva Nomonde Rodger before a nghena ka category ya xigaza ma yi kuma na mhaka leyiwa se ku rhungiwa yena la. So gaza ka tika i beef after beef. Loko ku ri mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. By the way already ni mi kombisa ni ku Nomonde Rodger i hambane na Nghalas Records a ri mene na guys swi tshikeleni na swa vumenemene vi hi kha hi swi tiva khale man.